Siyabingelelana bathandekayo ngegama lenkosi ukuba sizwe uJehova ekhuluma lathi. Mina engikhulumayo ngingumfundisi uGresham Mlilo. Asikhulekeni. Baba wethu othandekayo osezulwini lalapha emhlabeni, sizidalwa zakho njalo futhi uyasithanda, wasifela eCalvary, sinxusa amakho ingcwele ube lathi nxa siqala leli lizwe egameni lakho ngiyakhuleka. Amen. Ngubani ongaziyo? Yiso isihloko esilaso namhlanje. Ngifunda incwadi yesihlabelelo 142 ivesi ngelika 4. Itshona iBhayibhili, ngakhangela ngokwesokunene, khangela ke wayengekho ongaziyo, isiphephelo sangehlula, kakho wakhathalela umphefumulo wami. Ngiyayiphinda njalo, ngakhangela ngokwesokunene, khangela ke wayengekho ongaziyo, isiphephelo sangehlula, kakho okhathalela umphefumulo wami. La ngamazwi bathandekayo athintayo avela kumlobi. Uthi ngakhangela ngokwesokunene, ngananzela ukuthi wayengekho ongaziyo. Nxa umuntu ephakathi kodubo, nxa umuntu ephakathi kosizi, impilo isemeveni edinga ukusizwa ngabanye abantu, kuvamile ubana uswele abantu abakwaziyo, abantu bakubalekele, uze utsho amagama alomlobana kakho onaka umphefumulo wami. Angamazwi omthandazo kakho ongaziyo. Nxa ufunda ivesi ka5 uthi kungangcono ngikhale kuNkulunkulu, uthi ngakhalela kuwe Nkosi. Bangaki abazali abanesililo esifananayo na? Abanye abazali bathandekayo bayatshakala bathi ukuzala ukuzelula amathambo. Kodwa wena ongasaziwa uthi ngondlile ngikhulisile, kodwa bonke bangihlamukile. Uthi ngempela ukuzala yikubola amathumbu. Hlobo zami ezithandekayo, iBhayibheli ithana ngathalaza ngapha, ngathalaza la ngapha. Ngadinga ukubana ngubani ongangisiza, ngatho uthi akekho loyedwa ongaziyo. Kambe ulijaha ufuna umsebenzi kumbe ufuna indawo yokufunda, uthembele ukuthi konke kuzakulungela. Nampa beza emva kwakho, wena ufike busuku emadabu kakusa, kodwa ongabaziyo bayefika seliphumile ilanga, bafike bakuthathele indawo yakho. Uzosuthiwa sebemthethe lo muntu. Uhlupho lakho lokuthi akekho okwaziyo, njalo akekho okunakayo. Kulezi insuku abantu bangena emisebenzini ngokwazana, bangena bazuza izinto ezithize ngokwazana. Abantu sebephila ngama-connections kuphela. Wena nxa kungela muntu okwaziyo, uzakutshona ilanga lonke ukule indawo, uvuke kusuku ungena emalayinini, kodwa abaziwayo bazifikela ngo-12 bayekufumana lokho kulalele ubusuku bonke. Akakho ongaziyo. Mlo uthi ngathalaza ngapha la ngapha, nempela ngabona ukuthi akekho umuntu ongaziyo. Uhlupho bathandekayo lokubana kube khona umuntu ongakwaziyo luletha uhlupho ezimpilweni zethu. Ngifunda lapha sokuzame esithandekayo, uthi yeka ngikukhumbuze nxa uhluphekile, usebunzimeni, yazi ukuthi balutshwana abantu abamalawe. Nxa uphakathi kwameva, balutshwana abantu abahamba lawe. Nxa izinto ziright, banengi abantu abakuhlasileyo abahamba eceleni kwakho.
ngitsho lenkosi yami uJesu bathandekayo ngosuku lokuyabethelwa kwayo ngaleyona langa bathandekayo sifunda ukuthi bonke bambalekela ngitsho lo uPeter ngokwakhe edinga ukwenza bona bakwazi kazani lalumuntu wamphika waze waphinda kanengi cina ethetha ngitsho la ngenhlamba ukubana avale ukuthi lo muntu othonisiswayo uyamazi kusobala bana nxa usuphakathi kwameva balutshwana abantu abahamba la uDavida bathandekayo nxa sikhangela lesi sihlabelelo funa wasibhala ecabanga ngalokhu okwakumehlele ebalekela inkosi uSawuli ezingela impilo yakhe uDavida abesithi kabekho abangaziyo kabekho abazihlupha ngomphefumulo wami ukuthi ngilele njani ukuthi ngihlezi njani ukuthi ngiphila njani kabekho abantu abazihlupha ngomphefumulo wami tshonjana uDavida ukusala egcekeni lokuchiwa ngabantwana kuvamile empilweni zethu abantu sengitsho ukuthi bayaqhatshana ngobungani bathengiselane ngokuba ngumntaka zibani kabani zihlobo zami ezithandekayo ngitsho lasekufelweni abantu ufelwe nxa ungulwana umuntu ongumuntu ongakaziwa bakulandela ngamawindi bakubuke ngamawindi ufelwe ikho umlomo wamesana kabekho abangaziyo ngakho okhathala ngomphefumulo wami lamazwi aveza indlela zokuhlalisana labanye abantu singakhohlwa ukuthi sadalelwa ukuphila labanye abantu akekho lo yedwa owadalwa bana abe ngusima yedwa siyabadinga abanye abantu bana babe phansi kwethu ezimpilweni zethu uzananza ukuthi ngitsho lo mntwana omncane uyabadinga abazali bana basondele phansi kwakhe uyabadinga abazali bana eyame kubo sadalelwa bana sibe lobudlelwano omunye komunye kodwa usizi bathandekayo kwesinye isikhathi siyabaswela abantu okumele seyame kubo nxa sesiphakathi kobunzima angithi bayatsho esintwini bathi wena ikhotha oyikhothayo nxa ikhothayo kutsho ukuthi nxa ngiswele lokhu ngiyasonda kulo umuntu siyancedisana asithwali nzima nxa abanye abantu bekhona ngitsho bathandekayo ogulayo uyamdinga udokotela uyamdinga umongikazi akula muntu ngaphansi kwelanga ongaphila enguye yedwa siyadinga zihlobo zami ezithandekayo abathandekayo bethu Romans 14 verse 7 ithi ngoba kakho phakathi kwethu oziphilelayo njalo kakho ozifelayo ngiyaphila ngenxa yabantu uyaphila ngenxa yabantu siyadingana bathandekayo kodwa unfortunately ngokuswelakala kwenhlanhla lumlobo uthi siyafika isikhathi lapho abantu bonke nxa ngiphakathi kodaka bayangichiya ngiphakathi kodaka baze bangangikhulumisi siyadingana bathandekayo njengoluntu ekuziphatheni kwethu siyabadinga abanye bethu nxa sikhathazekile siyabadinga abanye abantu nxa sikhathazeke engqondweni zethu lanxa umoya wethu uphansi siyabadinga abanye bethu ukuze bathandekayo siphakamisane sincedisane ukusola okwenziwa ngumlobi kuveza ukuthi kulabanye abantu abalomkhuba kaKhayini Genesis 4 verse 9
uthi inkosi yasisithi kuKhayini, ungaphi uAbela umfowenu? Wase sithi, angazi, kambe mina ngingumlondolozi womfowethu yini, very stubborn. Ukhuluma noNkulunkulu uthi ungibona mina ngingumlondolozi womfowenu. Ngumoya ongayisiwa. uNkulunkulu usihlalise kulomhlaba ubana siphilisane omunye ngomunye, sigcinane, sondlane, sikhulisane, sincedisane kuzo zonke izinto. Nxa uthi mina sikhuzane, kodwa uKhayini uthena ngingumlondolozi omfowethu na. Okuveza umoya ongayisiwo. Siyadingana empilweni bathandekayo. Abanye balomkhuba wabafowabo bakaJosefa, nxa bembona esiza uJosefa bahle bacaphuke, bahle ama-BP abaqanse, bathi nanko ngumfana wamaphupho, sikwenzeni? Bamdobhe, bamphosele emlindini, bamkhiphe emlindini, bamthengise ngoba bengamfuni phakathi kwabanye abantu. Bakhona abanye abantu abathi nxa bekhangele umzalwane, nxa bekhangele umakhelwane wabo, uyacaphuka, uyanxifa. Nxa esithi ayelala uthi nxa uyalala uvuke usufile. Ngoba bathandekayo bezondana labanye abantu yimikhuba emibi. Thana ngilazi sobana uJehova uyasitshela ukuthi kasidalelanga bona sihlale sodwa, sadala bona siphilisane labanye abantu. Wena uphila njani labanye abantu na? Kulemphefumulo bathandekayo, uNkulunkulu afisa bona nga iyasondelelwa incedise ngokuphilisana sonke isikhathi. Kulemphefumulo efela esonweni, asikhathali ngayo na. Ungakhohlwa umphefumulo womuntu, yimpilo epheleleyo. Ngendlela umphefumulo womuntu yikuphelela kwempilo yomuntu. Nxa sikhuluma ngomphefumulo lo uthiwa awunaki ngawo, yikuphelela kwempilo yomuntu. Izulu libona yonke imiphefumulo iqhakathekile okumangalisayo. Phambi kwezulu akulamuntu ongaqhakathekanga. Ungazi ngumnyanga uqhakathekile, ungazi unothile uqhakathekile, ungazi ngumfelokazi uqhakathekile, ungazi intandane uqhakathekile. Bonke abantu izulu libakhangela kuphela ngelihlo elilodwa, kalehlukanisi bantu bathandekayo. Funda lami uLuka ngo-12 ivesi nga-20. Uthi kodwa uNkulunkulu wathi kuye, siphukuphuku ngalobu busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe. Pho izinto ozilungisileyo zizawuba ngezikabani? UJehova uyayiqhakathekisa imphefumulo bathandekayo. Funda lami uMateyu 16 verse ka-26. Uthi ngoba kuzamsizani umuntu nxa ezuza umhlaba wonke, kodwa alahlekelwe ngumphefumulo wakhe na? Kumbe umuntu uzanikani kube linhlawulo lomphefumulo wakhe? uJehova uyayiqhakathekisa imphefumulo yethu. Ngayindlela kumele silinde imphefumulo yethu ngobukhwele obukhulu. Umlobuthana kabanaki ngitsho lomphefumulo wami, kabangazi, kabazihluphi bona ngiphila njani, lomphefumulo uyini ngaphansi kwelanga. Abazihluphi ngawo, kanti uJehova uthi yonke imphefumulo iligugu. Sengitsho ukuthi abanye banjengoKhayini, imphefumulo yabantu yibutha kubo. Njengabantwana bakaNkulunkulu, thana bona ngilazi sibana silomlando owesabekayo, silomlando omkhulu kubo bonke abantu abamkela uKristu njengenkosi nomsindisi wabo. Silomlando omkhulu bathandekayo ngabomakhelwane bethu, silomlando ngabantu bethu, silomlando ngempilo zabanye abantu esiphila kunye nabo. uNkulunkulu uyazihlupha ngemphefumulo yabantu. Wena ke mntaka kaNkulunkulu,
2 Corinthians 5 verse 15. Iyasitshela lapha iBhayibheli ukuthi njalo wafela bonke ukuze abaphilayo bangabe besaziphilela kodwa lo obafelayo wabuya wavuka. uNkulunkulu wabafela bonke abantu uyazihlupha emphefumulweni wethu. Kazange akhethe ukuthi ngizakufela abakobani, kakhethi abantu ngezibongo bathandekayo, akakhethi abantu ngobude bathandekayo, akakhetha abantu ngama-region ehlala kuwo, kodwa wafela umhlaba wonke bathandekayo. Ngiyazibuza ukuthi nga izulu ngelomuntu kusho banengi abakozibani ababezangena ezulwini ngoba abantu babengena ngecorruption esabekayo. Mayidunyiswe igama lenkosi ngoba uNkulunkulu kakhethi umuntu kala corruption bathandekayo. Nganguwe lezulu belizabizwa ngegama lakho ngenxa yecorruption. Umlando wethu omkhulu kubantu bakaNkulunkulu yiwuphi njengabantwana bakaNkulunkulu na? Yikho unazebona lobayo uyasola esola okusobala. Uthi uNkulunkulu ukubeke kwabasobala ukuthi ibandla lilomthwalo ngemiphefumulo. Silomthwalo njengebandla, silomthwalo njengamalunga ngemiphefumulo uNkulunkulu ayibeke ezandleni zethu. Uyabona umuntu ongelamthwalo uthethe ikhosikazi aliphathe buchapha. Abantwana aba-abuse, abenze okuyinto kwakhe, azabachise la ngama-ayini, enze umathanda wakhe. Ngumphefumulo kaJehova lo, ulomthwalo ukubana lo mphefumulo ugcine kahle. By the way, nguJehova wathi yena eseqeda ukubana amenze umuntu ngothuli lomhlabathi, nguye ofaka umoya wokuphila kulesi sidumbu saba ngumphefumulo ophilayo. Kayisiyonto yakho ukubana ungayiphatha ngokwentando yakho. Silomlando bathandekayo ngabantwana bakaNkulunkulu abangasaziwa ngenxa yendlela esibaphatha ngayo. Sazi abasincedayo, sikhohlwe laba abantu okumele basile phakathi kwethu. iBhayibheli lithi lona njengebandla silomthwalo ngemiphefumulo. Yikho uJesu Kristu wathi yena lina nxa abantu beqedwa icorona, lina nxa abantu belenkathazo ezehlukeneyo, lina nxa abantu bethwele nzima engqondweni zabo, izinto zingahlangani, kungaphileki, uthi lina lingusawudo wezwe. Lina yini lingadala umahluko empilweni engaphilekiyo, empilweni engakhwabithekiyo. Ngenxa yokuthi usawudo wezwe ungatshintsha kunambitheka kwempilo, abantu bakholise ngoba wena ukhona. Ngiyazibuza mhlawumbe othandekayo ukuthi njalo kwathiwa wena ngusawudi wezwe, kambe uyakuphila yini ubusawudi bakho? Kumbe nguwe ohlukuluza abantu na? iBhayibheli sobuzame esithandekayo liyakuveza ngokusobala ukuthi awusosawudi wezwe kuphela. Uthi njalo wena uyikukhanya kwezwe. Impilo yakho kumele ikhanyise ukuthi ungumntakabani. Akwenzi ukuthi nxa wena ungekho abantu bathoze bethe ngasayahlala echechi siyaphumula nxa lo muntu enjani engekho, ngoba ungabazi abanye abantu. Azatsho umlobo bethi angaziwa, kabanaki lo mphefumulo wami. Ngomlando wethu esiwuphiwe njengabantwana bakaNkulunkulu wokuhambela omakhelwane bethu, hathi sisiyanyeya kodwa sisiyabancedisa bathandekayo ngezinsizi lakho konke abadinga sibancedise ngakho. uMateyu 28 verse 18 kusiya ku-20 uyasikhuthaza ubona hambani-ke liye ezizweni zonke litshumayele ivangeli, sibizele khonokho bathandekayo bana sincedisane labomakhelwane bethu, sincedisane labomkethu, sihambeni silungisele bana siye ekhaya ezulwini bathandekayo. Kumele sihloniphe impilo, njalo kumele sikhuthalele ukusiza abanye abantu kuzinswelo zabo. Amehlo akho kawavuleke, uphange ukusiza abanye abantu uma bedinga usizo lwakho. uGalatia 6 verse 1 kuya ku-3 uthi bazalwane, uba
ke umuntu esehlelwa isiphambeko esithile, lina abakamoya mlungiseni onjalo ngomoya obunene, uziqaphele hlezi lawe unjani ulingwe, thwalisanani imithwalo yenu, la kunjalo gcwalisani umlayo kaKristu, ngoba uma umuntu esitsho ukuthi uyilutho engasilutho uyazikhohlisa. Ungazi ukuthi wena uyilutho nxa unjani ungasento lutho. Kodwa uJehova uthi kasithwalisaneni imithwalo, kasincedisaneni empilweni. Impilo yikuncedisana bathandekayo. Bangaki abathwele nzima kuzihlobo zethu, wona uhamba ngemoto ebhabhula iviri, ulahla ukudla, abanye bakho beswela. uNkulunkulu kasidalanga ubana sibe amagovu bathandekayo. Ungifisa ubana ngasiyancedisana empilweni, sazane njalo sazisane bathandekayo. Cabanga ngendoda yaseSamariya eyathi bona umuntu ongasomhlobo wakubo, kodwa waphambuka endleleni yakhe, wamsiza, wamthwala, wamgcoba, waze wambhadalela kulabo abagcini abelaphayo. Umoya odingwa uNkulunkulu bathandekayo ubana sazane bona sonke singabantwana bakaNkulunkulu siyancedisana empilweni bathandekayo. Zibuze, kambe impilo yami ilusizo oluntwini na? Maye kuwe abakhala ngawe mhlobo othandekayo. Maye kuwe abantu abathwele nzima ngawe. Yazi bona zobohla manyosi, luza kufika usuku mhlobo othandekayo lapho wena uzaziphendulela ngendlela ophatha ngayo abantu. Ungafunda uMateyu 25 usukela evesi ka34 usevesi ka46, iyasikhumbuza ubona ngamunye wethu silomlando ngabanye bethu. Nxa begula kumele sibalandele esibhedlela, nxa besemajele kumele sibahambele lesemajele. Silomlando ngempilo yabanye abantu, bengaze baze bakhale bona akakho ongaziyo. Asazisaneni bathandekayo, ngoba uNkulunkulu uyasifuna sonke bona sibe khona ekhaya ezulwini. Bekungaba kuhle bathandekayo bana sifuze inkosi yethu, singabi ngamaKristu ngama-uniform kuphela, singabi ngamaKristu ngokugqoka amathayi siwalengisa, singabi ngamaKristu ngokugqoka amasudu kuphela. uJehova ukhangwana sizakwenza zenzobani eziveza ukukholwa kwethu kuJesu Kristu na? Umthandazo wami lamhlanje ekuseni bathandekayo ngokuthi sazisane, sikwazi bona kawuziphileli wena ngokwakho, kodwa uphilela abanye abantu. Sazi bona imiphefumulo uNkulunkulu ayibeke ezandleni zethu iqhakathekile, siphathe ngendlela uJehova afisa bona iyaphathwa ngayo. Ilizwi lomuntu ohlakaniphile lidona, yenza lokhu ofisa abanye abantu bakwenze kuwe. Ngilomthandazo lamhlanje ekuseni bathandekayo. Umthandazo wami munye, ngothi wona kambe wena kuyini okuthwalise nzima na? Kambe nxa uphila phakathi komphakathi, bangaki abantu abazihlupha ngempilo yakho? Yazi lokho. Yebo umuntu angakukhohlwa wena, angazihluphi ngawe. Uyisanga 41 verse ka10 uthi hayi, ungesabi, nginawe. Ungapheli amandla, ngiuNkulunkulu wakho, ukhona uJehova akusekele. Yebo umhlaba wonke ungakukhohlwa, kodwa ukhona umuntu angeke akukhohle mhlobo othandekayo. Kusihlalelo 46 uthi yena nguye oyisiphephelo sethu. Yikho umlomo wami ethana akakho umuntu ongaziyo, kodwa ngizakukhala kuJehova. Nxa ukhala kuJehova, uJehova othembekileyo uyazizwa izinyembezi, uyazibona izinyembezi zakho, ezwe ukukhala kwakho, asonde bona akukhiphe ebunzimeni. Themba kuJehova, umhlobo wakho angasoza kulahle. Igugu, wona uligugu likaJehova, uqhakathekile emehlweni kaNkulunkulu. Ngakho la nxa uphakathi kobunzima obungakanani, thembela kuJehova. Inkosi libuse lonke bathandekayo. Nxa sonke sokuphila sithembele kuye uJehova,
usomandla ozakuza masinyane asithathe asise ekhaya hathi ngefavoritism uzawuthatha wonke umuntu ozinikele esandleni sakhe asigobela amakhanda asikhulekeni. Baba wethu othandekayo sezulwini lalapha emhlabeni, siyabonga Nkosi ethandekayo kubana lanxa abantu bengasazi wena uyasazi, lanxa abantu benikana izinto bengenisana emsebenzini ngefavoritism wena kawula favoritism. Umhlaba lokuqala kwawo kungokwakho, sonke wasidala ngagazi linye, sonke singumfanekiso wakho, sonke siligugu kuwe. Yikho wachiya izulu weza lapha emhlabeni wena usifele ukuze sibe khona ekhaya lakho. Siyabonga Nkosi kuba uNkulunkulu osithandayo. Sifundiseke njengamaKristu, sifundiseke njengabafundisi, sifundiseke njengebandla ukuthi nxa siphila sibe yisandla sakho sokunakakela bonke abadinga usizo. Singadlule eceleni njengompristi, singadlule eceleni njengomlevi, kodwa njengomSamaria sinakakele imphefumulo wayidalayo. Egameni lakho ngiyakhuleka, amen.